Prophet Atta Gybe enkomo a wo bedi eye RTV for ena kotwa an interview ena o kire se onte ase se Adom Kyei-duah ese hwini ho na oton empaibo akade na bebre ne monsaja ma me ba sa me befoa me betua achirinje hunu ne so dabi o bebre ne monsa me ba sa me be kontokwa yenkutimra ne eye Prophet Adom Kyei-duah enya adwene because all these things no wasi bibia side ni ho eye psychology bi na asofo no ede ehunahuna amanfo okay ye na nyankopon ase wasi wo no bibia ni ho enti mpacho pada no moto de yede omo de yede pada no moto no eni eyi no omo no omo de yede amen amen Adom me wo ha de daada o manu asɛm ensesa da o de daada na me wo ho me preaching sesada from day one and na medical session ni ho wasi wo no bibia ni ho enti mpacho pada no moto de yede omo de yede and na medical session ni ho omo de yede na minimum ni enti afe na safe na manfo atio oh obi a wati bia ase de obu afuma abonto yam na session ni ho entokwa ni ho amen na enani enti a mepese yesua bebe sonko ne Abusia Prophet Adom Kyei-duah edi kasane mu chirimu adi amane eye Atta Gybe ene eye Ekuanaba ene asofo ni binima omontom wase na abribi omidnom kasa fidie so na omopeso mutubi di mane eye papa Adom Kyei-duah e kire se ne pa bakade no esi de na papa se hwi ni wo na so oto eye pa bakade papa de chirimu efa sa kasa wi ho abre enuanom na before that no yenkoti eye Opambour ono so ne nsem bi otubi mane eye social media fo ya Barika kana misaka bia obi obekasa ro for social media biara ombidnom kasa videos no kasa trabi orofo yekoti eyo Opambour mra na afi ya toaso na yakoti papa Adom Kyei-duah no so ni chirima wade amane eye enuanome yekomra obi obekasa ro for biara yes sir ofa na evidence mra eno an titia prophet onye so kasa hunu kan ye jana to we nya mfama okokot odi hu sai odi fom pacha oba me no ya adwene e prophet pacha abra na MPP for wa ba mu no abrante ba akọ omo friend Rafael odi fom pacha okobie ba bi omo so matu omo be ye national cathedral prophet is say eya amana kase a ya ne bo teacher amana bia da ho sisi to la amana no me pacha prophet abrante ekoyi nchansi omo de atwa ho ahia no efiri ho wani nchansi no yes sir em say bana bi ne bonus koyi yewu bi nchansi ontim kotutu sa odi yes sir prophet na before enu kura kakra no otwa just a reminder abrante no koy no one ne nwa no mo ka ho odi for enu kura kakra no what did you obi atamanka oni di atem yes sir enu kakra na evidence no na o sa gina ho me pacha and the evidence na o sa gina ho me pacha prophet and say chenitum omo chenitum mo koroman me pacha no obi o gina social media kasa kasetia president kasetia e twantro enti obi a wo ma ya bomo pasa munye said you stop at once me na me ka kira baby aye bia fa mo mo manya nom ya mo bre enanum tofo o papa me sima mo gran yes sir ebi ni ba so be pa me chawo o mo twantro to me so a twantro to me so ya fa da ne nom ni mu so mo bre cheda Before Adom Bafachen. I'm serious, they will be and one out. Only for Bakun one him. Obas of paying Prince Champion. Yes. What did that to be seen some opponents? Yes. Want to be more when himself a we or cassette out. Yes. Or confirm through now prophet Thomas was all warned. Above all into me 11 years. 11 years. Intolia. Yes, yes. And son of and they want to me a war. It is so big. Just say, tell Obia. Yo, we are Baba down for now, new that channel. What are you doing? And now we are down forever and never. Yes. YouTube will connect down forever and never. What that demon and you my Bible brim was sending what yes. Yo, go when must net the whole chain. What there will be more pioneer Jimmy home. Jimmy home.
adwene nya bi adwene nya adwuma benyina wo mabeba wo benyini no sofo o ma benyini no na kwasi asem no wano kasa tantantantan we gyina ha ne da ho wano kasa tantantan na odi mi hwi baro ana abobo ya no tametu mu asi we na se we yakobo no school dem abra obatewa wo free sa wa so obana ni munyam ku nani mu ase timi sa sister misrawo jo se emu obi ama nkwasi apa ma wo sa wo da cha ni munyam pa onyam di ama wo unmu ya ni di obenya unmu ye yete ase me na menim soro ade be mi say da abusia prophet Opambour afensi wa wasanso toa so ekire mu se ungu ya unim de obenya na unim de yakopon du besi nti oso bo abrabo ya bro first time de da bonten na me suni mfa so na nze say na wonyame de obi papa bi de den e de mam e na do de maduru ni sa da sister abrabon ene sankodo bia yeta Jesus obi akodo abrochire obi wo sade abrabia obi wo kata obi wo Dubai na wana so de yada risk so na no omoda enso ene ba bi o maduru no yes unim odache unim de odamba yew misra emo bi months kan wunwu ani mase depi say represent tiki kan sem say gu nani mase na sabia song sister awie ne beba o me wo kato me so me kese wa say o yes me kese busia santi nyina obi na obi yeye me kese wa wo de eda wo yem Jesus wa wo de me kese no ansa ba ma bi obe wa wo de ne ba ma be wura wase sa no me be say dinachi enchiri me nyina ba beto so Jesus hwe enti president oni say to me no depi tumi awon say tina possible ne soja patu ankwashia yes chiritum omfa ka se enkwache wo mo se na bia o pe down south hwiri suma be yeye enti ba bia hwe bia awurade hira wo eno no prophet obi ya sa bo ya fa ka keto anche no ka se abetimi ayesi obi eyesi abetimi ayeye enti wo hwe ye omfa no nu ono emo nanim enti awurade mi hira ma wo yes go so for onya emo nanim so atiase esa kra na so wode na moto mi odi openya nsa pon moto mi sa obeja tem ni die mpani patem ni die no yete wa kana wa ye da so wa odi fi generation we kra na nka menim se akora to bitina so hye se me didi pedi mu atem before tese wo na obi ta na chi obi ta na can you say ya omo kira ne ansana omo de camera na sini so sister Miss Romenye bi wate abrante ya wate yo onyambe shira wate abusia we ni sama prophet Opambour adebetu ja wo kire se ono de onya police phone ya soldier fo na emom owano nti se woni na baka kanyampia ana abot ka kansem bi enim efa no ho a ono de obembe ke so obadome o ono wasefo na okira wo hwade a wapini ho ya to aso a papa Stephen Adom Kyei-duah so e de kasa bi ato amane eye Ekuanaba ene asofo no bi ma omo ntwam wase no mo kire se papa Stephen Adom Kyei-duah se hwi ni wo na so otom pa agbaka de no orofo ye kodi chiremu mra na ye kodi chiremu de bese so mi like battle so that's only a Reverend Opambour and now Prophet Opambour Yadwina. Now so what you afa a conversation na yen to also na yen kwaje kata mu chirimu every year pastor na ntwedi ya also emra bebre ne mo se me ba sa me be kontokwa na bebre ne mo se jama me ba sa me be foa me be tua achirinje hunu ne so da bio amen Amen. Adom me wa ha de daada o manu asɛm ensesa da o de daada na me wo ho me preaching sesa da from day one and na medical session ni ho. If there's nothing, why do you sell those things? Okay. Amen. Amen. Na minimum ni enti afe na safe na manfo atio. Oh, obi a wati bia ase de obu afuma bonto ya mu na entokwe ni ho. Yes. Amen. Na enen enti a mepese yesua brebe sonko ni anane bi mesano na me ma me ye aduane a wo ya nkwan na me no me ye obi anambe ntena fie me be fie ana kese me be hwese aye ready ana
Nti no na de sanya me maame no me maame hunu wa me hunu se unya hu na nimpa na eche se kom na ede no eno no sa me namudin na ma hwe kitchen ho na ma hwe se me chensen ya but ya kata so ana se ya empty. Amen. Amen. The mature monk say, "Oh, I'm quite crafty. That's who see Jaso." Now, Mister Mempesi, who said, "Be an intina me buy intina or send me permin you mobina me di chem." I didn't swear me the buy any and answer ye be an intina say, and you nesukusi a dianeho, a dianeso. Amen. The mature one, I'm a man, so cut on the bad then swasing. What about it? On Asɛm kɛseɛ paa. Me mama say ye kujo. Oh hard so to the bia o boa pa. O to wonyum na me ka ye mesti mu kɔtɔ asi ho a me digu kwa me vira fi. Akanya sa me mama vira fi kɔtɔ no. Wa ye ho adwuma anwumra sti mu kɔtɔ asi ho ya nkwan ahwie gum kama. Menyomo kae no. Ema no kofa ne kɔtɔ. Eto de bia na niam bi wo ho na me wura afi. Sa o grace oil or de bend eno no e protected dey. E den na se bibi ni ho dia sa niam na woto. Ese ko ye raw church. We are no abompire mom no agya mo. Eno de o ka se bibi ni wa mente ase. Ba wo wie ton items a sa nipa no so omfa nkoye no. Omfa nkoton ade. Ade na o de e attract den ana manipa na ba beto. The onom ne den either is physical or what. Life is two faces. Physical and spiritual. It will be based on two things. Because I don't know training, I'm a spirit and a den. I am no and I'm a man a den. Enti me bomb pie no match the comes wa. Bible say adibi and advantages are conscience and Bible. Enti o se bibia ni wodia sadina. You see, I know a silence or no argument no. I am no and I'm a man a den. Enti me bomb pie no match the comes wa. Bible say adibi and advantages are conscience and Bible. Enti o se bibia ni wodia sadina. You see, I know a silence or no argument no. Na wakasa o muade wane so ade ss me de o chere ni panya na macho. Hallelujah. Abusia Papa Stephen Adom Kyei-duah kasa wa bebu mu. Timesere so benya ho abotre ya de video no kan ne ba ba so na wonya kasa no mu ni a kyerɛ mu.